tradisional. Pandang kan? Tuluh yang tak tuluh. Jumpa lagi dengan YSE Channel. Masyarakat Desa Lembah Baru, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, mengadakan berbagai macam lomba, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang ke-78, tanggal 17 Agustus tahun 2023, yang diikuti oleh anak-anak dan masyarakat lainnya. Adapun jenis lomba yang diadakan seperti, lari papan, kukuruyuk, makan kerupuk, lari dalam karung, tarik tambang, panjat pinang dan lain-lain. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pemuda dengan masyarakat Desa Lembah Baru. Acaranya berjalan dengan lancar dan sukses. Selamat mengikuti. I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could. Yeah. I never thought I'd be on my shit, be on my. I'm spending my time in love like I should. No more struggling, I'm all good. Yeah. I never thought I'd feel like this. Feel like this. Feel like I never thought I'd feel like this. Feel like this. Feel like I never thought I'd feel like this. to the straight to the
Straight to the to the straight to the straight to the brain, brain, brain. Straight to the I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could. I never thought I'd be on my shit, be on my. I'm spending my time in love like I should. No more struggling, I'm all good. Yeah. I never thought I'd feel like this. Feel like
Straight to the straight to the